Liofilizát. Bojíš sa? Bojíš sa? Áno. Ochutnaj naše Lio ovocie. A čo si mám dať? Vieš čo, máme toto žlté, je novinka marakuja, potom máme ličí, jahoda, čokoľvek. Skúsim tú marakuju? Tu si ešte nemala? Mala jednu. To som nemala povedať, že? Nevadí. Ešte raz. To sa vystrihne. Je, čo si normálne povedz, ako je. Výborná. Poznáš Taká našu kyselkáva. značku? Poznám. Náhodou? Poznám. A veľmi sa mi páči ten dizajn, ale ešte som to nechutnala. A Super. je to fakt super. Máme pre teba úlohu a keď sa ti ju podarí splniť, tak dostaneš zdarma takýto mini mix nášho ovocia a musíš povedať 5 krát za sebou liofilizovaný liofilizát. Liofilizovaný čo? Liofilizát. Liofilizát. Liofilizovaný liofilizát. Liofilizovaný liofilizát. Liofilizovaný liofilizát. Liofilizovaný liofilizát. Liofilizovaný liofilizát. To sa mi oplatilo za takýto balíček. Nech sa ti páči. Jupi, ďakujem. Teším sa. Hrozno, jahody, liči To a je cantaloupe bomba. melon. To Môžeš som chrumkať. si prijala dneska, že dostanem od vás. Normálne, keď som to chutnala, tak ja, že mňam, to chcem.